Grigorije Božović. Pripovetke iz stare Srbije. Mitrovački potomak budaline Tala. Letnje je doba, upekla zvezda da čoveku mozak provri, a dolinom Ibra niz vučije polje digao se čitav oblak prašine, isto onako žute kao i strnjike okolnih poževenih njiva. Napred ide 10 pešaka žandarma, a za njima na debelom vrancu brnjački knez sa pop Milenkom, okružen svojim momcima i nekolikim kmetovima, a za njima beše 5 konjičkih žandarma. Na kneževu su vrancu kožne bisage, prepunjene belih medžidija, koje knez nosi okružnoj blagajni u Prištinu. Zato mu je vlast dodala ovakvu pratnju, da ga ne bi slučajno sreo u ibarskom klancu Šaban Kopriva i oteo carski novac kao što je to bio običaj u našem carstvu. Kmetovi i momci sastavljaju njegovu ličnu pratnju, te mu, zar, služe kao izraz one njegove vlasti koju on ima po carskom beratu i narodnom izboru. A pop Milenko je pošao, što dobro zbori turski, vodi narodne knjige i zna turske cifre, te blagajnik nikad nije u stanju da podvali nepismenom knezu. Putnici već stigoše u Varašku klisuru, gde se pešaci izuše i sa konjanicima prebrodiše Ibar, pa se na drugoj strani zaustaviše da se obuju i dovedu u red odeću i oružje, jer odavde pa za čitava 2 časa treba čekati plotun iza svake Jove ili kamena. Sve se uozbiljilo i ćuti kao zaliveno. Vidiš li, kneže, ovoga Odžu Dilića, našega poreznika? Ja, odgovori pop Milenko, gotov po svoj prilici da ispriča šta bilo, samo da se prekine nesnosno ćutanje i strepnja. Hodža Mustafa Dilić, nahijski poreznik sa 150 groša mesečne plate, zbog čega siromah ni konja nema, nego uvek pešači, te se narod smeje njegovim izdržljivim efendijskim tabanima. Čim čuo ove reči, priđe još neubuven popu i knezu, koji stajahu na konjima jedan do drugoga. Takoga junaka u svijetu nema, zakona mi, nastavi pop namigujući na kneza i čineći se da ne vidi Dilića. Prođi se, šale, pope, dušeti. Evanđelja mi, istinu ti zborim. Naš se svijet izrodio, te vjera i Bog, ne možeš da vidiš čovjeka malo da valja. Čuješ kad ikad u pjesmi Kraljevića, Kesedžiju i Đema Brđanina, pa se u čudu krstiš, gdje su ona vremena, kad su naši stari ispijali cijele mješine vina i za dan dolazili iz Orida u Vučitrn. Šta ćeš, vrijeme mu, pope, tako došlo. Izmislili ljudi pušku, pa im je junaštvo za marijaš. Vidiš, ja, moj kneže, i sad nema više junaka. Tek je kao za lijek ostao jedan, da te prođe želja i od Marka i od Kesedžije. Šta kažeš? Samo jedan jedini, i to u našoj lijepoj Šeder Mitrovici. Baš će je Đemo Brđanin kod krčmarice Jane nazdravljao vezanome Marku i gruvao ga čizmom. Znaš kad ga je za dan iz Orida ovamo doveo? I znaš li ko je to? Ne znaš, a? Nećeš vjerovati, ali je glavom naš efendija Dilić. Ne šali se, pope, zakonati? Vala se ne šali, viknu dubokim basom Hodža Dilić i poskoči na ceo aršin od zemlje. A zar si tu, nesrećniče moj? Začuđeno i tobož iznenada progovori pop. Eto vidiš, kneže, prosto kad zbori kao da planine ječe, a kad poskoči, zemlja se trese i ja se jedva držim na konju. Ho, 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 ho. Opet Dilić i dobro trupnu bosim nogama o zemlju, zar da potvrdi popov iskaz. Nemoj, efendija, za Boga, vidiš, hoće konj da me obali. S plašnjom zbori pop Milenko, a s druge strane grebe konjsku slabinu oštrom bakračlijom, te mu po nevolji skače. I knez se brzo doseti popovskoj đavoliji, te i sam učini isto. I njegov vranac poče pomamno da skače, da se uspire na zadnje noge i baca u stranu. Ne vjeruješ, zadovoljno podviknu efendija. Tako mi dina imana, baš sam junak ka Kraljević Marko. Družina se sva zacena od smeha. Čuješ li ga, kneže, imaš li očiju da vidiš bijesna junaka?
Vidim i vjerujem im, ali to što ne smije da nosi pušku, to je baš za junaka i nije puška. Za junaka je perni buzdovan i koplje i pođekad drenova batina, kao što je činio budalina Tale, od koga je Dilić i njegova rodbina, kako sam našao u staroj knjizi što je u ćivotu svetoga Petra Koriškog u Crnoj rijeci. Ama je li po Bogu, pope? S radošću upita Dilić. Svaki mi nazadak u napredak pošao, ako ti lažem, a reče pop pa se prekrsti. Knezu se naduše obrazi od potajnog smeha, jer vide da hodža nikako ne razume veštu popovsku zakletvu. Čuješ li, kneže? Ponosito upita Dilić. Pa ti jašeš silovita vranca, a ja pješačim pred tobom. Ta ti efendija nije u putu. Budalina Tale nikad nije konja imao, no svakad pješačio s drvenom batinom. Knjiga ti kaže, pope. Ja, moj efendija, zato ostavi te lude riječi o konju kad ti ga ni džedovi ne imadoše, pa se uzdaj samo u noge. Ja. Knez se uozbilji. Vala, pope, neka i 100 knjiga pričaju o tome, ne mogu vjerovati. Budalina Tale je bio iz Udbine, a Dilići su iz Mitrovice. Nije šala tolika daljina. Ne griješi, kneže, dušu. Kad knjiga zlatom ispisana kaže, onda vjeruj. Osim toga, pogledaj samo na efendiju. Glava kao šinik, vrat kao bivola, a brada niko nije tak imao. Ovoliki je samo bio Tale, kojemu je vjetar po Kunar planini bradu po prsima na 3 rasturao. Da pogledaj ga samo, što god zamisliš, sve on može učiniti. Ostavi, pope bogati. Šta da ostavim kad istinu zborim? Ako ne vjeruješ, dela da se obložimo ukoliko hoćeš. Baš dela. Daj ruku, kneže. Ovo su ljudi pred kojima ja velim da će Odža Dilić bos stići u Mitrovicu za 2 sata. Evo moje brade. Nikad ni onoga ni ovoga svijeta. Bos i toliku daljinu. Jok. Vala, baš, kneže, toliku daljinu i bos. Daj ruku. Ukoliko, pope? U 5 bijelih medžedija. Dobro. Čujte i Turci i Srbi, podviknu pop Milenko držeći kneževu ruku. Oblažem se s knezom, ako Odža Dilić stigne bos za 2 sata u Mitrovicu, dobijam od kneza 5 bijelih medžedija, a ako ne stigne, dobija knez. Tako je, potvrdi knez i ispusti popovu ruku. Vala, te, pope, neću posramiti, progovori Dilić pa predade popu svoju torbu, kaporan i obuću. Pogledaše na časovnik i svima pešacima narediše da pođu lagano pozadi, a Dilić umanuše da pođe. Ovaj još jedanput pogleda na popa, udari se šakom po tabanima i oplete. Konjenici ogreboše svoje konje, prašina se još više podiže. Put vodi sve pored Ibra, nije nasut, nego je kamenit i neravan kao, po Bogu, svi putevi našega Osmanluka. Pogdegde se spekla smonica i prosto režu nogu njene oštre ivice od vaša, što su ih kola u kišno vreme ostavila. I u obući je teško putovati, osobito na ovakoj pripeci. No Dilić junački korača. Raširio ruke, mlatara njima tamo i ovamo, pognuo se, narogušio se kao da se sprema da napadne na kakvo utvrđenje. Noge prepleće brzo i jednako, ne zaustavljajući se, skida jednu po jednu haljinu i dodaje popu, dok na posledku ne ostade u košulji i gaćama. Bacio je već i čalmu, pa uzeo poveći beo rubac i pokrio obrijanu glavu, te mu crna bradurina još silnije strčaše kao neka brezova metla. U tom trenutku na posmatrače ostavljaše utiske čistoga Arabistanlije, a znoj ga oblija, te nije u stanju ni da ga briše. Pop samo grebe bakračlijama svoga paripa i često dovikuje efendiji da osvetla obrazi njemu i sebi. Drži se, Majkoviću, drži se, kućo slavna. Nemaj, popo, brige, ne zna knez Turčina, tako mi Dina. Drži se, Koljenoviću, da ne ocrnimo obraza. Ej, hubo moj, pohitaj da ne odocnimo, tako, sokole sivi. Čas odobrava i plaši, a čas hvali pop i silnije ljulja bakračliju. Hodža još malo ubrza, ali mu već i košulja smeta. Zato je ispod grla raskopča i zasuka rukave do iznad lakata. Već počinje da sustaje, nastupa sve teže i sporije i gleda gde će da spusti bose tabane. Oni su već podbiveni,
Korava smonica i šljunak režu kožu, prsti već ne mogu da izdrže i krv poče življe da struji. Nokti na prstima pomodreše, kad ih kamen susretne, efendija odskače kao lopta, posrće, opet se uspravlja i grabi da ne padne. Čas pa podigne lijevu ili desnu nogu, izvadi između prsta kamičak ili komađe drveća, udara dlanom i opet ubrza uzvikujući: ho, 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 ho! Majkoviću, nećete bula tako ga više roditi. Pop se đavolski osmehuje i pecka kneza kako će izgubiti opkladu, a ovaj se uozbiljio i kao da se boji belaja. Ama dosta je, pope, zar ne vidiš da će da crkne? Jok, nemaj ti brige, već gotovi pare, odgovori pop i podvikuje Diliću. Stigoše u suvi do Mitrovice je ostalo malo i pop zaista pomisli da će mu šala doneti 5 belih medžedija. Ali se efendija odjedared zaustavi i pogleda na svoje noge. Krv ga uplaši, te sav preblede. Ipak se oporavi, ponosito mahnu glavom i reče: idite vi drumom, a ja ću kroz selo, pa poviše njiva, kroz vinograde pravo na most, tamo ću čekati, ovako mi je bliže i lakše. On okrenu s puta, a konjanici lagano pođeše napred. Kroz pola časa stigoše na most baš do same Mitrovice. Kad na mostu ne nađoše efendiju, okrenuše se k padinama ispod Zvečana, no ga ni onda ne beše. Zato se rešiše da ga počekaju i odjehaše pred Jajaginom vodenicom. Popiše kavu, drugu, rok opklade stiže, a njega nema. Počekaše još 15 minuta, pa ništa. Pop i knez se đavolski pogledaše i mignuše pratiocima. Posedaše na konje i odjuriše u Mitrovicu, da ga onde čekaju. Tek uveče oko 10 časova stiže seljak iz Suvoga Dola i kaza im da je na svojim kolima dovezao Dilića njegovoj kući i predao ga Hanumi. Stiže pred kuću i kao mahnite zavika da mu damo vruće vode. Pričaše Suvodolac. Istrča smo i kad viđe smo šta je, ugrija smo cio kotao vode i poče smo da mu parimo noge. Pitamo, no on ćuti i mumla kao mečka. Noge mu još više otekoše, te poče da jauče od bolova. Viđe smo, ne viđe smo i neko se sjeti jadu, pa donese svinskoga sala i namaza mu tabane i prste, govoreći da je to zečje salo. Uvi smo ga krpama, spremi smo kola pa u Mitrovicu. Kad sam ga opružio na njegovu prostiraču, on jeknu i koliko ga grlo dade viknu: valah i bilah, jali ja, jali pop Milenko, obojca ne možemo po zemlji šetati. Uzmi Rajo ova 2 groša, kupi martinski višek i predaj mu neka me čeka. Ja se, duše mi, veoma začudih, no opet sam višek kupio i evo ti ga, popo, pa misli kako te Bog uči. Završi Suvodolac. Pop Milenko uze metak, okrenu ga i pogleda, pa se u grohot nasmeja i naruči vina.